Sve što smo rekli za slovo ha i ha vezano za pisanje i za spajanje kažemo i ovdje za slovo džim, s tim što postoji jedna mala razlika, a to je dok smo stavljali tačku iznad slova ha, sada tačku stavljamo ispod slova pa ćemo time načiniti slovo džim. Ovaj harf prilikom izgovora najviše ili najbliže liči našem slovu dž, s tim što se ovaj izgovara malo krupnije. Pri izgovoru se koristi sredine jezika, pa kažemo dž, dž. Svojstva ovog slova su zvonkost, jačina, mehkoća, tankoća, krupnoća, zapreka i odskakanje. Od primjera koje možemo naći u Kur'anu su Jahannam, Jahannam, Naj'al, Naj'al, Ya'juj, Ya'juj, Ma'juj, Ma'juj, Jazauhum, Jazauhum. Način pisanja ovoga harfa je identičan pisanju slova ha i ha, kao što možemo vidjeti u gornjem dijelu stranice. Vježba ovog slova glasi dž, džu, dži, džu, dži, džen, džimun, džae, džurra, 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 džarun, džarun, جيد جدا جيد جدا جيد جدا الجنة الجنة مهاجر 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 بمخرج 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 يأجوج 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 الرجل الرجل والرجال 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 فأخرجناهم من جنات فأخرجناهم من جنات فأخرجناهم من جنات. Praktični primjer iz Kur'ana. Kaže Allah dželle šanuhu: Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-bayti alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'is sujud. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Kaže Allah dželle šanuhu: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera.